Why media? Yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? Yeah. Why media? Mbinga woli kubona mbera tinungi owife eno mbera yanaku nga woli kubona nchaire ku muganda wange ono Shahad Sibira yazalibwa nga mulamu wabula nga ali kujoti akula mu atandise n'okusoma ebintu byamusobera ono yafuna ekirwaire ekikali kutegerekeka kuba nga woli kujja okumwira nga yogira atambwire ko ku madwairo gwagona yaja paka mulago bano nenkeza balaga nga muzira kansa so tuwana tutwidi kirwaire kye kimuluma nga woli kubona omukono gwazimba era gwabira okutya kuliwo nti omukono kino ekiri kujanga kiri omukono kiri kujanga kyeyongerayo okwetoola omubiri gona era nga buti amabo gali kujanga geyongera wegabika ekyembi ekiriwo ono yajjako mu idwaliro wabula emulago wa mukati muzira kansa bamukati kodi kutema ku mukono wabula abenganda mukisa kino batya nga bakuba ati omukono banagutama kubatya nga tutwidi bulwaire bumuluma so bakati kajje tujje tuwetegereze so ali gano ayazira buyambi bwabona azira bwidandabi anyoka wansowera oh my god obulimi bw'amaani takalya tiyekyusa embera yali mu bambi tinungi so tuli gano bambi atwogere kuko naye Shahad ebikuluma biri awo je wale kale obulumi nga bungi so twendo tukobere kuku olumbe luno lwida lutya n'olumbe lwida nga mubuto omukono guno gwanuma kuku nataka okwedda bize by'ekisoga omukono gwaterera gwawona nga nkola emirimu gyange ngezira wanuma wona so mukisera kino omukono kutandika wali myaka ng'emeka oba wali osoma kyakumeka nali maze nisiniya 4 gwatandika nga omaze okusoma senior 4 so buti oteetere kuko ebintu gwaloba okwirayo gweyongera geziza ko kindwa ebidemye so yongera okutwenola watukoberera tukodi gwali goti gukendera mu kwayi wajja okubaka peso nali mu kampuni emu bata amateeka ati buli mukozi alina okwegemya covid batutwala batugemya covid bankuba kwa kapiso ku mukono guno gweno gw'omuzimbu gwe bakuba kuno so nga bakali kuba kapiso ka covid gwali nga kukali kuzimbuluka ino nga ti muzimbu nga nkola n'emirimu gyange so tukobere kuku we bakuba ki ekyali wembere yatandika etya gwatandika akola kinga bamaze okuba kapiso kano era we bankuba kapiso eza kyamaani kyaliwo ino era nga just gunuma mpolampola aye nga era nkola emirimu so okuzimba gutandika li kuzimba ne gutandika okuzimba ino guti gwatandika mu gwa 7 gwatandika mpola bambi tunembozi ya Shakado mulwaire n'okwogera omuka sikabusika oli kubona obuzibu alina bwo ekintu kyazimba kyamulya yana
takasobola kwogera. So tuikirize tujje n'embeera n'eriwo bambi embeera yali mumbi iwobe yo jasi walwala oba kantu kaba kakuluma wakakadali n'ekyomusana kyakulema okulya n'okwogera n'omuntu nga tuyenda ayi kubyamu ekifaananyi n'amazzi n'olumba emyaka ali wano kintu kiri kumulira kimulira omukono gwona gwona. Oh my god, kimulira omukono gwona gwona ku mutima. So ebyekusoga biremye. Watandika otyo okujjako ku madwaliro, watandikira ku idwaliro ki agana madwaliro ag'abazungu? Nasookera ku Joy, bansindika ku Shalom ati jawe kubyeko kifaananyi maloboni. Naja naikiza dokita ekifaananyi yankoba ati waliwo obuwuuka ati obuli kulya ku cold wings. Buti naavaawo nadema bifaako aye nga kale muzimbu aye nga era nkola ng'era ng'awo gukankatandikiriza aye nga era ngukozesa nga muzimbu gutyo ngaye gukayi kuzimba ino. Buti mukulu wange yankoba ati munajja mu idwaliro eikulu lyenewa ejinja ati nze ndi kwenda ojje. Najayo na dokita bamubona akoba ati muna titokusobole bansindika Mulago. Ye bansindika. So ovuira wano mugire Mulago, umatuke Mulago kyekyaliyo abasawo batandikirawo era bakoba ki? Otwatuke Mulago abasawo bakoba ati tulina kutola kwa kanyama tubone kuba titujja kuba tutyo baki oba kansa. Aye ngera balisuubiriza nti kansa. Twabaawo bantoola kwa kanyama ati bajja bafumba ati bakebere kansa butiza tudajja okwira nga muzira kansa. Katonda wange luza ose Mulago dajja okwira nga muzira kansa. Kibuuzo kiri nti biki ebiruma omwana ono, biki ebimuluma? So bazuire nga muzira kansa abasawo bakukoba ki? Abasawo bakoba ati solution eriwo yakutoola ku mukono. Omutima gwatyamu nze nesinga bankobya ati kansa oba oti kale aye tibabwene bulwaire. Naatyamuku naye naddemu okwikkiriza okuntoola kw'omukono. Waka koirengayo okuwaka wetegereza? Kunza kandirengayo okuwaka. Buti mukulu wange arazi abasawoza kye bakola wabula mukulu wange yabasaba ati ndizeeyo yokka ati ife wano twena tuli baana n'abaana tituyida kukola ki kumukako ono nti oba ki tuli baana n'abaana katumwizeeyo eka y'abazaire bamukansolingeko tubone abaana ikkiriza. So tukobere ku mukiseera kino oli kalubirizibwa otya n'obulwaire buno oba oli awo mu mbeera y'oli mu ssaawa eno? Ssaawa eno mpulira obulumi bungi, omukono muzito. Ssaawa eno tisobola kuba nti oba kusituka babeeda bubeede walenga bangema kukuba muntu mulala yansitula. Ssaawa eno tekikasoboka balina kungema ku bantu babiri. Obona obukaluzi bwendifuna obusaawa eno obwidanda wazira zira nti oba kino kyendiita okukumira bwa painikira obukaluzi bwendifuna saano n'omukono guno
kino ndikubona amabwa tigali kujanga kyabika tikiri kwabika amabwa tigali kujja ku bitundu ebindi eby'omubiri ebitundu ebindi by'omubiri tigali kujjayo kigali wa ku mukono kwonga gakali mu kiseera kino wandyenze oba oli awo buyambi ki obuyambi bwe nandyenze ebayo ng'aba nti asobola kwidandaba mukono guno niguwona bwe nandyenze n'akasente kene waka bazire batunze buli kintu aye ng'ezira emmere okulya yazira nebinanyenza okunambaku obwidandabi bwene wazira weba yasobola okundidandaba banange kale eyo nembeera bambi bikulema okwogera bizibu bikulema okwogera kiba kirungi olumbe lwakuluma nga oyidde byoli kwidandaba aye ekyembi ekiri wano kiri nti olumbe olwo lumu ono tebalwiddi n'abasawo beene emulago bakamuzira kansa bakati tuteme ku buteme aye otema ku oti obuteme buti ate kiri kujja nga kyeyongera onatema ku omukono nikijja ku mukono ogundi nikira ku mutwe nikira ku kabina banko bambwi igumba neryavunda naho nebuuza eigumba okuvunda nga nkola emirimu nakola kweri igumba adema kwikiriza nga igumba kubanga omukono gwazimba aye nga nkola singa eryali igumba singa nalisobola gukozesa so kale ekyo nekyantiisa nti tigumba Katonda wange nga woli kubona mbeera nzibu amabwa mangi kintu kiri kwera kyona kyona kyakola amabwa ensowera buli kiseera ensoweredde okukyala kuno balinga abaddeko abetejja wa Shamidu ere tubetediwa wano era abooluganda kye bakola bambi wano tibawaawo bamwamba kusale na kusiiwa nsowera abandi beero booli abakola ebintu ebindi okufuna akasente okumuyambako balina okusiiwa ensowera kuba buli wadde yeyongera okulya n'amabagalo gali gajanga gagenda ate wazira bwidandabe so kayi mulimo gundi oba oliawo gwona ogw'okusiiwa ensowera osobola okubeeyo ng'olina obuyambi wabona ensonga lwaki tuleeta emboozi nga dino tikulaga abantu bano na bizibu byaibwe biri kubaluma nti mubeeyo mubibone nti ono yazimba omukono obula tuyidde eno twata mu transport waife twata mu sente daife nga tulikwenda tubone oba oli awo osobola okuva alina obuyambi bwayamba omwana ono bambi obulamu bwakyuka alikwenda kuwona ayenda bwidandabi wobeeyo ng'osobola okutuyambako ku n'obwidandabi bwabona ekintu kino kyairayo kuba tutuyidde kintu kikino bambi tubweyanza n'obwidandabi bw'akasente nga woli kubona amaka gano mataki ebyaliwo obute obubuzi batunda embuzi edi waawo baira ku nkoko n'obukoko obuto bwona batunda so tuli wano baanainabo ezirayamba embeera eriwo eringa abakoba ati tulindirire ekirako aye nga lwaki tulinde ekirako ng'oba oli awo osobola okulumirwa bambi emboozi yono wava ewa muyamba soka olina okukonakwona kasobola okuyamba okukyusa ku bulamu bwe wena kijje mu byafaayo nti akatono kawataawo kayambaku okubambi okuyambaku okukyusa obulamu bw'omwana ono akaali mwana muto myaka 23 24 aye lumu kubyana amazzi oba mwaka mulambanga kuliya takasobola kujja kuliya nenze okukola ensonga lwaki nkolera ano interview munda tugezizaako okwenda okumusaya tekisoboka kumusitula kino ekitundu ekyomubiri kino omuto n'omugongo n'akabina ekiro edirimu daagana ekiro ed'omukono guno oguzimbye abula Katonda kino ekintu so buti saawa eno okusitula
banko byateze engeri tujja kusula nenze tugeze ku mutwale kuliyenga tikisoboka tikisoboka obulumi bw'amaani ayi wembukuwaira nti bw'amaani ng'oziragano osobola obutabutegeera ayo bw'amaani bambi soko olinaku osobola okuyamba kuku bambi muganda waife ono tomana oba oli awo yava ku kitanda kuno kwamazi oti mwaka mulamba yayambibwa twakyusa ku bulamu bwe oba oli awo tomana yeena we mumuyamba yeena mwene watereera oba abaana bo oba abantu be bona baida kuyamba abantu abandi tijja kuswika wano abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndiya zidi olisigira owaife Basadde Mubikado. Why media?